Richikona vene sakadzo zvito zvine zvakuiti apo PPP aralizva zvino nangaona chikopfiva umburerwa vakodiwana vachikubva veone beitabini sapuranga panda kudiwana nichikotivera uri lirare apo kala PPP ndizvone muhashi vurangapanda vuva vosedzana kha vudziki noamba na vadzulapo vashu mara zwe ra zwivona nga kha chividzo cha dzi 29 musi ro tangana ro amba na vadzulapo vashu uri kha ri dzike mara nga murahu ha musi chividzo tsho no bva ro vho zwi pfha uri vadzulapo vha vho no thivha dzi bada vho vha vha khou ya na midini na mini hune vha tshi khou ṱoḓa vahumbulelwa zwino a huna zwine nṋe ra nga garantia zwi amba uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea arali avho vahumbulelwa vha ḓiwana vha tshi khou bva tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea ende rine ri khou ri tshi iteye mara rine zwi ḓo vha zwi siho zwanḓani zwashu hu na zwithu zwine nṋe ri nga si kone u zwi control saizwi vha tshi khou ḓi amba umathele musi uri a si muhumbulo wavho uri hezwo zwithu zwi iteye ndi zwifhio zwine vha nga ḓiwana vha tshi khou vhudza vhadzulapo ro lavhelesa ḽeḽi fhungo uri arali zwa nga sokou itea vha wana hu tshi khou pfhi havha vahumbulelwa vho bva ndi zwifhio kana mulaedza une vha nga ḓiwana vha tshi khou isa kha vhadzulapo vha shango u nga vha ufhio mulaedza une ra nga u isa kha vhadzulapo vha shango ndi zwa uri vhathu vha tea u dzika ngauri heyi bail application a si uri mulandu wo sengiwa wo fhela ndi zwenezwo zwa uri vhathu vha tea u dzika vha pfhesesa mara ndi khou dovholosa u amba uri rine sa vhurangaphanḓa ha PPP a ri na maanḓa ane a nga swikelela u fhirisa uri nga nḓila thaidzo ndi uri vhadzulapo vha PPP vho dinalea vho sinyuwa hezwi ri tshi ri khou fara dodongo nga u fhisaho ri dzula ri khou vhuvhuthela hezwi na musi ri tshi ya dzi khothe na mini zwine ra vha ri khou ita na hezwi ri tshi khou livhuwa Vhembe FM hone vha kone u ri fha puḽatifomo ya uri ri kone u ḓa ri kone u amba na vhadzulapo vhashu ri kone u swikelela vhoṱhe ndi ngauri ri dzula ri khou phuthela kha vhadzulapo uri ri kha hezwi ri khou lingedza hezwi ri khou ita hezwi na hezwi na hezwi ndi ngazwo ndi tshi ri muhashi na vhathetshelesi rine a huna zwine ra nga ri fha garantia kha ri nga itea mini arali vahumbulelwa vho vhofholwa nga beli ḓuvha nḓa musi vha ḓo vha na mushumo une wa khou fariwa hanefho PPP ndi mushumo ḓe nahone vhathu vha no khou dzhenelela ndi vhathu vhafhio mushumo une ra khou vha nawo ndi mushumo we vhathu havha vhane tsho thoma ndi livhuwe vhathu vhane vha khou ri sapota khou ḓa khothe ri khou vhona vhathu vha khou bva nga vhunzhi nga maanḓa ri khou pfa ri khou livhuwa vhadzulapo vha PPP and a si vha PPP fhedzi ndi vhono bva na fhethu huṅwe ho fhambananaho vhane vha vha vho kwamea ri khou zwi livhuwa zwihulwane mushumo une ra khou vha nawo ndi mushumo we vhathu musi vha tshi bva dzi khothe vha 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 khou ri ri na dzangalelo ri khou ṱoḓana na tshifhaṱo tsha mudzimu ri khou humbela ḽavhuraru heḽi ri ṱangane nṋe ri kona u kwama vhathu vha dzi pastors forum na vhurangaphanḓa ha shango uri hu na hezwi zwithu zwi khou tou ri dzhuma ngauri khosi pfareli na vhurangaphanḓa vho vha kha process ine vha khou ita uri hu wanale ḓuvha ḽine hu ḓo tou kuvhanganyiwa fhaḽa musanda wa Phiphiḓi hu vhe na thabelo mara havha vha muṱa na havha vhaṅwe vhathu vhane vha khou sapota ri tshi khou haningei dzi khothe vho humbela thabelo ya tshihaḓu ro vha kwamana na vha pastors forum mudzulatshidulo vho si nthumule vha pastor forum ya PPP ra vho ri kha ri vha tendele vho vula munango hangei kerekeni yavho ya Assemblies of God PPP mudavhini wa Sianama i nga haningei uri nga wani ṋamusi vhathu kha ri haningei ri rabele ri tshi khou rabela na nyimelo ya PPP naho hu na process yo no khou itiwa yo ri hu ḓo kuvhanganyiwa musanda umathini musa ndi tshi khou ralo livhuwesa tshifhinga tshavho ḓo ḓi dovha hafhu ramba tshifhinga tshi tevhelaho kha vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi ndi khou fhedzisela ngauri vhathu vha PPP kha ri ime ri songo neta ri songo ofha maṱarelo ane a khou ri tshoṱela hu ḓo ṱuwa maṱarelo PPP hu ḓo sala vhadzulapo ndaa ḓuvha ḽa vhuḓisa thi kezwo ndi vho Mathile Musa Rizani Jonathan u bva kha task force hangei PPP vho ḓi zwi pfha vha tshi khou amba uri hai zwine zwa ḓo itea u bva zwa zwino a si zwine sa vhurangaphanḓa vha ḓo kona u zwi langula ndi vhase luimbo kholu ndi u bva kha Brenda Fassie Black President hanefha kha Vhembe FM 89.1 to 102.4 TBA zwene ḓo vha ndi tshi khou vhuya na Prof Mampieli ro lavhelesa fhungo ḽa stage 6 hune hu na khonadzeo khulwane yori ri nga ḓiwana ri tshi khou dovha hafhu ra ya kha stage 8
zwine zwa wanwa kha mafhungo ḓuvha ḽa ṋamusi. Kha lavhelese fhungo ḽa stage 6 nga murahu musi zwi tshi tou ḓivhadziwa ḓuvha nda mulovha vha ḓa vha ḽi ṱanganedza nga nḓila ḓe. Stage 6 a ḽo ngo vha fhungo ḽavhuḓi fhedzi ndi zwithu zwo itiwaho nga nṱhani ha tshiṱereke tshine tsha vha tshi hone Eskom tshine ndi pfhesesa uri ṋamusi vhashumi vho humela mushumoni. Hetsho tshiṱereke tsho ḓa nga tshifhinga tshi si tshavhuḓi ngauri tsho swika nga tshifhinga tsha musi Eskom yo xelelwa nga 14,000 megawatts nga nṱhani ha u tshinyala ha zwiṱitshi. Tshiṱereke tshi tshi swika tsha vho khakhisa u lugisiwa ha zwiṱitshi zwo tshinyalaho, tsha dovha tsha ita uri hu vhe na iṅwe 3,600 megawatts ye vha Eskom vha xelelwa ngayo, vha fhedzisela vha tshi khou tea uri vha ite stage 6 load shedding kana zwo sielisana muḓagasi ngo khaukana zwa stage 6 vha tshi khou itela uri vha ite zwiḽa zwine nga tshikhuwa ra ri ndi zero reserve kana uri vha kone u vha na vha kone u isa zwiḽa zwine ra ndi pump storage, vha kone u seiva na malasha ngori vha vha tshi khou ḓivha uri tshiṱereke tshi ḓo fhela lini. Eskom dzi power station kana zwiṱori zwa muḓagasi a zwi ṱoḓi uri hu fhele malasha kana hu fhele zwithu zwine zwa zwi shumiswa u ita muḓagasi ngauri zwa fhela ri mbo ḓi sia ri na total blackout ine i a konḓa uri ri dovhe ri sedzuluse. Prof, ri tshi khou lavhelesa vha Eskom management na public enterprise minister vho Pravin Gordhan ḓuvha nda mulovha vho khwaṱhisedza na vhone uri hezwinoni zwi khou itiswa nga fhungo ḽa tshiṱereke. Fhedzi vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vha ri hai, ndi kale Eskom i tshi khou ḓivha na khaedu hedzinoni hu sathu vha na tshiṱereke. Vha vhona uri hu na khonadzeo nayo ri nga ḓi wana ri tshi khou fhirela phanḓa kha stage zwino tevhela ngo ndo ḓi vhona kha mafhungo ngo vha tshi khou ṅwala uri arali tshiṱereke tsha ḓisa phanḓa ndi hanefha ḓo ri ḓo vha ri tshi khou ya kha stage 8 zwenezwino. Arali tshiṱereke tshone tsha ya phanḓa ndi hone hune ra nga fhedzisela ri tshi khou ya kha stage 8 ngori tshi vha tshi khou khakhisa zwithu zwinzhi. Vho minista vho Pravin Gordhan vho sumbedzisa na zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou khakhisiwa zwi no nga u shushedziwa ha vhashumi vha tshi ya mushumoni, u thivhiwa dzi bada, uri vhathu vha songo kona u ya kha zwiko zwa muḓagasi. Zwi vha zwi tshi khou khakhisa nga maanḓa ngori vhathu vho terekaho kha maanḓa ndi vhone vhane ndi vhathu vhane vha tea u vha vha kha zwiko zwa muḓagasi, ndi vhone vhane vha 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 tshi khou shuma uri ri kone u wana ri tshi khou vha na nḓisedzo ya muḓagasi. Fhedzi arali tshiṱereke tsha vha tsho ima ṋamusi nyimele i nga tshintsha na heyi stage 6 load shedding ine ra vha khayo i nga kha ḓi tsela fhasi ya kha stage 4 ya ḓi ya i tshi khou fhungudzea nga u ralo vha tshi khou lugisa zwiko. Fhedzi ri tshi khou lavhelesa ḽeḽi fhungo ndi kale Prof ḽi tshi khou ḓi itea kha ḽa Afrika Tshipembe. Vha vhona uri ḽi ḓo tou swika na ḓuvha ḽine ra ḓo tou fhedza miṅwedzi miraru hu si na load shedding ri tshi khou amba nga stage 1 stage 2 kana stage 4 ro tou dzula muḓagasi u tshi khou ḓa ḓuvha na ḓuvha kha vhadzulapo vhoṱhe vha ḽa Afrika Tshipembe. Hu na zwithu zwinzhi zwe muvhuso wa vho Ramaphosa wa zwi ita zwine zwi ḓo ri thusa ri tshi ḓo sedza u ya phanḓa. Zwine hezwo zwithu zwi nga thusa nga nḓila ine ri ḓo fhedzisela ro no vha na muḓagasi munzhisa wo no fhira hune ra ḓo vha ri tshi khou ṱoḓa. Zwi tshi tou vha uri hezwi zwithu zwoṱhe zwi ḓo sala zwi tshi thusa nga murahu ha miṅwaha mivhili zwi ya kha miṅwaha miraru. Zwa zwino ri ḓo ḓi vha ri na dzi load shedding kana zwezwo shumisa muḓagasi ngo sielisana ri khou lavhelela uri zwi ḓo dzhia miṅwaha mivhili ya kha miṅwaha miraru. Fhedzi kha ri lavhelese zwa zwino u bva ḓuvha nḓa ṋamusi ndi zwifhio zwine vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vha tea u ḓi wana vha tshi khou lavhelela zwone arali tshiṱereke hu tshi khou pfhi tsho fhela tshoṱhe? Ri nga kha ḓi lavhelela uri zwo shumisa muḓagasi ngo sielisana zwi nga kha ḓi tsa zwa ya kha stage 4. Ri tshi ya kha weekend kana ri tshi ya na kha vhege i ḓaho zwi nga kha ḓi tsa ra vhuya ri tshi khou vhuya na kha stage 2 khamusi no fhela zwa fhela arali vhashumi vho humela mushumoni. Fhedzi zwiko zwa Eskom hezwi zwa malasha tshiṅwe tshifhinga zwi a khakhisa. U nga si tou amba wa ḓi rwa na khana wa ri zwi ḓo vha zwi tshi khou shuma zwavhuḓi nga vhege i ḓaho ngauri
vhunzhi hazwo zwo no vha zwa kalesa zwa sa khou lugisiwa zwone ubva murahu ha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwi nga kha ḓi tshinyala. Zwi amba uri vhathu vha fanela u dzulela vho lavhelela uri zwo shumisa muḓagasi ngo sielisana zwi nga kha ḓi ṋaṋa kana zwa fhungudzea. Zwi a konḓa uri muthu a tou amba uri zwi nga ḓo vha hone tshoṱhe. ḽo tou fhedzisela ḽine vha nga ḓiwana vha tshi khou ḽi sia na vhadzulapo ngori vhanzhi zwa zwino vha kha nḓaḓo vha ḓivhi zwo ri vha iteni, vho ḓi zwi pfha ḓuvhani ḽa mulovha stage 6 une wo ṱuwa 4 hours huṅwe kha vhuṅwe vhupo huṅwe vha ḓo vha tshi khou ṱuwa 3 hours. Vha ri mini kha vhadzulapo zwa zwino? Vhadzulapo vhane vha nga kona u ḓiitela u ḓidzhenisela zwithu zwo no nga dzi solar panel, kha vha thome u vha vha khou sedza zwenezwo zwithu zwo raloho. Ri tshi ḓa kha mafhungo o no tonga u bika, vhathu kha vha wane dzigese dzi vha dzo no vha cheaper than u shumisa muḓagasi. Ri tshi ḓa kha mafhungo a maḓi, o dudedza maḓi, nga maanḓa thungo lwa vhuvenḓa ḓuvha ḽi a fhisa badi, vhathu vha ya wana hezwiḽa zwine ra zwi solar water heater vha shumisa zwone. Ha dovha havha na dzi gas heaters zwine na dzone dzi a kona u shuma zwo dudedza muḓagasi. Ndi zwone zwine vhathu nda vhona uri vha tea uri vha thome u zwi ita, khathihi no shumisa muḓagasi nga nḓila ya ṱhogomela uri vhathu vha songo shumisesa nga maanḓa muḓagasi, uri zwi kone u thusa uri na mutsiko une wa vha hone kha ngeno kha Eskom u fhungudzee nyana. Prof, ndi tshi khou ralo livhuwesa tshifhinga tshavho ri ḓo ḓi dovha hafhu ra amba tshiṅwe tshifhinga. Ḓuvha ḽa vhuḓi ti Ndaa. hezwo ndi vho Prof Mampiedi ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽeḽi ḽa load shedding. Vha khou ḓi sumbedzisa uri zwine zwa vha ndi zwa uri sa hezwi ṋamusi hu tshi khou ḓivha na mafhungo uri vhashumi vha tou nga ri vha nga ḓi bvumela, ndi hanefha ḽone khonadzeo ndi khulwane uri ḓuvhani ḽa matshelo ri ḓi wana ri tshi khou tsela fhasi kha zwiteji zwa fhasi nga ḽavhuṱanu na hanefho ri ḓi vha ri tshi khou tsa kha zwiteji zwa fhasi. 23 minutes to the hour 12 mbekanyamushumo i kha ḓi vha